Dobar dan svima, danas se vozimo u SsangYong Musso Grand. Najnoviji model na hrvatskom tržištu, to je treća iteracija SsangYonga u Hrvatskoj. Prva iteracija je bila tamo krajem 90-ih, ako se sjećate. Drugu iteraciju najbolje bi bilo zaboraviti, to su bili oni užasno ružni SsangYongovi. I sad se pojavila treća verzija koja izgleda barem sprijeda. Čekaj, jel bi bilo idealno da to mogu stati? Evo još ovako, op. Dizajn sprijeda mi se najviše sviđa. SsangYong se nalazi u konglomeratu tvrtki gdje je Pininfarina i mislim da se to vidi po ovom prednjem dijelu. Meni oni zaista izgleda odlično, onako pravo moćno. Sviđa mi se prednja maska, sviđa mi se čak i ovaj znak koji zapravo kad malo bolje pogledate predstavlja rogove jelena. Moram pohvaliti ove Kumho 1 gume, Grungen model. Jako dobre su na mokrom, jako dobre su umjerenom off-roadu, zaista nisam imao nikakvih problema s njima. Moram priznat, ova svjetla mi se baš ne sviđaju. Zadnji kraj bi mogao malo biti onako bolje dizajniran po meni, ali dobro, nema veze. Iza se nalazi veliki teretni prostor, sad ćemo mi izmjeriti samo malo. Iza se nalazi veliki teretni prostor u kojeg bez problema stane Europaleta. 1,60 m je do petih vrata. Inače, gledam vam puno TFL Truck, to vam je jedan YouTube program iz Kolorada koji samo testira pick-upove. Iako me pick-upovi ne zanimaju, ja sam se nekak navukao na to, pa sad malo njih imitiram. Širina je isto 1,60 m, a između kotača bez problema stane Europaleta. Samo malo, 1,10 m. Dođete u prirodu, ovako lijepo sjednete, izdržat će moj teret. Lijepo gledate nebo i uživate. To je jedna stvar kod radnih Musso, ali ovo je ipak radni vozilo s jednom dozom šminke, gdje oni često znaju malo zaostajati za osobnim automobilima, a to je NVH ili Noise Vibration Harshness ili buka vibracije i kak bi harshness preveo? Stavit ćemo na ekran. Kod ovog automobila, sad ću vam pokazati zašto on stvarno je malo zagazio u premium segment. Prva stvar, 2 amortizera haube. I sada ono što je mene oduševilo, pogledajte ovu brtvu. Ide apsolutno cijelom širinom motornog prostora i tu. I ovaj motor, prekrasni ovaj motor, pogledajte sad ovo tu. Ja još nisam vidio ovoliko spužu na nekom autu. Znači on je iznutra toliko izoliran da to nije za vjerovat. Stvarno, evo par ljudi se vozilo, to benzinac, ne, nije dizel je. Par manjih poznavatelja, jel to na struju? Rekao ne, nije, dobar stari dizel. A pogledajte tog dobrog starog dizela. Šta mi se jako sviđa? Lijepi veliki turbo, 202 konja, 420 Nm, 3 tone može vući, stvarno ima snage. I ono što mi se najviše sviđa, DPF je odmah na izlazu iz turba, ogroman je. Ja stvarno nisam niti primijetio da radi regeneracije, niti bilo kakvih problema s tim. I sviđa mi se što ima jedna lampica u unutrašnjosti koja vam kaže kada radi regeneraciju da ga ne ugasite, meni se to još nije desilo, tako da stvarno sam oduševljen. Još jedna stvar koja se tu malo iza nazire, a to je Aisin šesterostupanjski automatski mjenjač. On je na glasu kao zaista nepoderiv. Znači ovako, ja stvarno volim, što sam stariji, sve više volim torque converter ili hidrodinamički pretvarač okretnog momenta. E sada, zašto je to dobra stvar? Dobra stvar je iz sljedećeg razloga. Ovaj auto je teretni auto koji može vući jako veliki teret. Ako vi imate spojku, ili ako vi imate čak dvostruko kvačalo, makar ono bilo kupano u ulju, uvijek postoji mogućnost pregrijavanja. Kod ovoga tu je to minimalizirano na najmanju moguću mjeru. Zato mi je to super stvar. Ovaj automatski mjenjač nije najmoderniji, nije najbrži, ali savršeno odgovara karakteru ovog automobila. I za te potrebe je po meni top. Moram priznat da je prekrasan osjećaj kada natankate automobil, restartate putno računalo, on pokaže da ima preko 800 km dometa. Zato volim dizel. Isto tako, što bih htio naglasiti,
Ovaj to dizel kao i svi moderni dizeli ima AdBlue, znači ispušni plinovi su jako niski, pogotovo NOx koji rješava AdBlue, DPF rješava filtera čestice čađa i iza zaista ništa ne izlazi, auspuh je kompletno čist. Muso ima ispod šasiju kao i svaki pravi terenac. Ono što mi se sviđa je prednji ovjes. Meni najbolja stvar na ovom prednjem ovjesu, osim što je kompletno neovisno, što je naravno za svaku pohvalu, pogledajte ovaj tu stabilizator. Ja mislim da nikad nisam vidio masivniji stabilizator, barem od ovih evo testnih automobila koje sam imao do sad. Nijedan nije imao tako masivan stabilizator. Iza se nalazi kruta osovina koju ja osobno ne volim, ali kod terenskih automobila je apsolutno esencijalna stvar. Sada, zašto ja ne volim? Ne volim je iz par razloga. Zato što je to tehnologija 19. stoljeća, zato što je Clarkson to popljuvao pa mi je to ostalo nekako u sjećanju. Međutim, na ovom automobilu kruta osovina daje svoje najbolje stvari uz vrlo malo negativnih stvari, zato što auto jako dobro leži. Sada, što je vic kod krute osovine? Kruta osovina vam daje jednu prednost na terenu. Znači, kako lijevi kotač ide gore, desni ide dole. I na taj način oba dva kotača imaju kontakt s podlogom. Ja sam zaista pokušao na ovom autu da jedan kotač dignem u zrak, nisam to uspio napraviti. Naravno, neko ko je hrabriji bi to napravio, ja nisam. Međutim, na ovom tu Musu kruta osovina donosi prednosti. Znači, trakcija van terena, jako dobra nosivost, a sve one recimo negativne strane na Musu su eliminirane. Jako dobro leži, ima isto tako iza stabilizator, još dodatna remena koji to drže pod kontrolom. Jako malo sam osjetio tu krutu osovinu, odlično prelazi preko neravnina, preko ležećih. Prije 20 godina vozio sam se u starom Musu i ono što mi je ostalo u sjećanju je neudobnost preko ležećih policajaca. Zadnja osovina je jako poskakivala. Novi ima spiralne opruge i zadnja osovina je stvarno i neopterećena, jako udobna. Tako da po meni ne morate se bojati ako ćete Musa koristiti kao osobni automobil, zato što zaista dobro leži. S njim možete na bilo kakav put i na bilo kakav teren. Unutrašnjost. Unutrašnjost isto također jedna stvar koja me jako ugodno iznenadila. Sve je funkcionalno, sve je jako lijepo i kvalitetno napravljeno, od zvuka zatvaranja vrata nadalje. Znači, možda ovo je malo tvrđa plastika, tu se nalazi mekša, ovo je full mekano, ali sviđa mi se da je dizajn svega. Sviđa mi se dizajn ovog centralnog ekrana, instrumentne ploče ispred vozača, jako lijepo izgleda. Sjećaš kako ga malo naginje, fora. Sviđa mi se ovaj centralni dio, možda od svega mi se najviše sviđa automatska klima. Tak su nekako lijepo komponirali ovaj automobil, baš paše uz ovaj auto, evo jednostavno tako bi rekao. Jedna od najvećih fora stvari mi je sljedeća. Ova ručica mjenjača i ova ručna. Zašto? Znači, evo sad ćemo samo malo. Sad ćemo se samo malo pomaknuti. Znači ja sad vozim. Aha, došao sam na mjesto. Dobro, gdje želim stati. Ubacim u park, dignem ručno, ugasim auto. Totalno muški. Jedna od malih zamjerki mi je sljedeća. Volio bi malo više potpore ispod bedara. Samo onak da je malo sic tu nekako usmjeren više prema gore. Da ima malo više potpore za bedra. I to je to. Jako ugodno mjesto, ugodan volan, sve vam je na dohvat ruke, sve je pregledno, instrumenti su lako čitljivi. Ovu tu navigaciju, da budem iskren, nisam puno ni koristio, spojim Apple CarPlay koji savršeno funkcionira i to je to. Baš je ugodno, prvi put sjedem iza, nisam još sjedio iza, ajde da vidimo, imamo naslon za ruke. Dobro. Mjesto za glavu, za koljena, sve ok. Ono što mi je malo neobično iza je, gledajte ovo je fakat old school, ovo je doslovno pojas, ili ide oko pojasa, jel ne? Dva otvora za ventilaciju, malo pretinaca, to je to, svjetla, ok. Još jedna stvar, sigurno se pitate jel ima šta mjesta za ostaviti stvari, imate malo mjesta ispod poda i ova klupa se preklapa, evo pokazat ću, to će trajati minuta dok ga obiđeš. Tu je prva pomoć, trokut, kuka i ostale stvari se nalaze tu. Znači ovako, ovaj automobil ima 3 načina rada. 2 high, 4 high i 4 low. 2 high koristite 99% vremena, znači to je pogon samo na zadnje kotače. I 4 high ne smijete uključiti na asfaltu zato što on u sredini nema diferencijal nego ima
transfer case. Šta je transfer case? Transfer case šalje, znači motor je tu sprijeda, on snagu šalje iza i onda je tu transfer case koji šalje snagu naprijed. I sada, budući da nema centralnog diferencijala, ali vam zapravo ni ne treba, vi smijete uključiti samo for high, znači to je normalno pogon na sve kotače, ili for low, to je sa uključenim reduktorom kada ste na nekakvom skliskom terenu koji dozvoljava da kotači se vrte istom brzinom, jer ako se kotači vrte istom brzinom na asfaltu prilikom skretanja nastaju problemi. Znači to for high i for low nikad ne koristiti na asfaltu, nego samo na skliskim uvjetima, ajmo tako reći. Ne? Evo, uključit ćemo hill descent control. Čujte kak radi. Nije mi ovo prvi off-road s ovim autom, već sam s njim off-roadao, bili smo na Papuku i odlučili smo tamo otići, jer ja zaista nisam bio dugo na Janukovcu, u jedan prekrasan jesenski dan gdje je bilo i kiše i sunca i svega. Oduševio me na putu do tamo, zato što jako dobro leži, ove gume zaista daju dobar grip i na mokrom. I onda smo odlučili otići na jedan vidikovac u šumu i tamo smo koristili for high i došli smo do 100 metara do tog vidikovca po zaista epskoj stazi. On je to tako lagano savladao da to nije bilo za vjerovati. Znači kad sam uključio for high, doslovno onako, niti je bilo nikakvog proklizavanja, niti ništa, iako je cesta bila puno gora od ove. To mi je bila jedna odlična stvar, gdje zaista možete koristiti ga za nekakve izlete i tako dalje. Najveća prednost njega je, ponavljam, 3 tone prikolica koje možete vući, tako da ako vučete, ne znam, nekakav brod, automobile, on je odličan za to, pravo radno vozilo. Znači evo, stavit ću for high, sad malo čekam, morate staviti u layer, evo ga, for high se uključio, možete vidjeti tu na instrument tabli. Stavit ću u R i lagano ću krenuti u rikverc. Znači ovo je stvarno opakan izbrdica, on se doslovno poigrava. I sad recimo zašto ja volim torque converter, pogledajte ovo. Ja mogu ovo sad raditi 10-15 minuta ovak lagano ići u rikverc. Da se radi o klasičnom kvačilu već bi počelo smrditi. Sa torque converterom nema tih problema. Jedna stvar koja mi se jako sviđa što nisam rekao vani, a to je da prednji odbojnik se nalazi točno na razini malo ispod koljena. Što je jako pohvalno. Zašto? Zato što pick-upovi u pravilu su jako visoki i prednji odbojnik im zna biti viši od prednjeg odbojnika na automobilu i to dolazi do problema, još pogotovo ako ga ljudi dignu. Ovog musa možete komotno 3-4 cm dići, dalje ćete biti sigurni za druge. A što se tiče njegove sigurnosti, ona je zaista vrhunska. Preko 80% automobila je napravljeno od čelika visoke čvrstoće, znači od šasije nadalje. Tako da je sigurnost odlična. Mene možda volio bi da ima nekako zadržavanje u voznoj traci i tako dalje, to nažalost nema, ali dobro. Cijena je 47.000 eura, pa još ako uzmete na firmu, pa na trošak, PDV, znate već sve kako to ide, znači jako korektno. Stoga razmislite o kupovini. Ono što moram pohvaliti, gdje sam bio jako skeptičan, auto ima 5,4 metra, ja sam mislio bit će ogroman, nezgrapan u gradu, je velik je, ali tak se lagano vozi, ima jako dobar anšlag, okretanje, vidite preglednost je odlična, ima iza rikverc kameru, senzore posvuda i zapravo ga je pravi gušt voziti u kombinaciji s ovim automatskim mjenjačem, pravi gušt ga je voziti po gradu. Naravno kod parkiranja nužan je malo oprez, ali zbog te dobre preglednosti ravnih kuteva nije ni to nekakav problem. Radite recimo samo malo šire lukove kad skrećete i to je bez problema. Se možete i uparkirati i manevrirati kroz grad. Jedna od praktičnih stvari ovog automatskog mjenjača Aisin sa 6 brzina je da kad recimo trebate, ovo je dosta nepregledna cesta i trebate sad znak stop, trebate preletiti preko, čim stisnete gas, ima možda slabost onako prvih metar, dva i onda zaista lijepo krene, jako dobro surađuje s motorom i za čas se možete ubaciti negdje, ubrzati i tako dalje. Uglađenost musa na dobroj cesti je prosto nevjerojatna. Jako je dobro izoliran, ovisi jako fino upijane ravnine i zaista je ugodno s njim putovati. Recimo jedna stvar u desnoj traci autoceste, ako je onako lošija, osjećaju se te neravnine, mogu reći da osjećaju se, ali ako je cesta glatka i fina, on jednostavno klizi.
Na autocesti pri 130 ili maksimalno legalnih 150 pravo je zadovoljstvo ga voziti zato što je apsolutno tih, miran, stabilan, milina. Potrošnja musa sa tim velikim i snažnim motorom zaista je sjajna. Kreće se između 8 i 9 litara, može biti više, a može biti daleko manje. Na putu prema Sisku na ultra štedljivoj dionici uspio sam ga spustiti na 5 litara. Hvala svima što pratite. Molim vas, pretplatite se ljudi, nemojte biti kao ja. Ja sam bio isti kao vi, osim oni koji su se pretplatili. Nikad se nisam nikome htio pretplatiti, zašto bi se ja pretplatio, tak i tak mi izbacuje njihove videe. Ali vjerujte mi, kad se nalazite s druge strane ekrana, puno će vam značiti kad se neko pretplati. Pomozite mi da izgradim ovaj kanal, da i dalje dobivamo ovako zanimljive automobile. Isto tako, ako želite sponzorirati neki video, javite mi se pa možemo se nešto dogovoriti. Pozdrav!